kono wala tanaki porum hadi mi jolato kono wala tanaki. Voilà, musidɓe wonɓe darde Jama TV on andi piyoy koye si tawi duwaji ɗin jaabi haray on excuse ay men très fort en tout cas ko problème technique wonno ha affaire ji ɗin wayi piji pajanni donc haray noon en arta ka plateau men continue émission men on si Allah jaabi enen e monsieur Amadou Impec le président aussi l'association Sen Yaday en laaɓodiray walla laaɓodiral voilà avant non mi falano régime ya tout quelques 5 minutes hara jama on arti ka plateau wawi feƴƴinde publicité ji ɗin donc arten parce que ça nous reste 30 minutes de l'émission inchallah hara yiɗen ɗo ha e 23h comme no wirɗen noon 10 minutes parce que en heeɓi probléme technique mo 10 ou 15 minutes mais inchallah en rattrapay ɗum ɗon par ce que jama on no sohli émission laɓa ko andugo ko non yes ton voilà monsieur Amadou Impec question momi wonno landade mon ko question kan natta parce que en tant que laaɓodiral hari onon on wi ɗon wersude natta ko par jelu wersayno ɗon natta goto be ƴetta jelu men sattinanaal jama parce que aduna ko bitagati naaɓe faalati min waɗu joni ko adi kon ko social on min waɗu 15 jours be 1000 francs ɗum ka jokkeren ɗam ko jokkeren ɗam balɗe sappo jo be ko 1000 francs ɓe kaldini à chaque 15 jours son fotto verse 1000 francs heɓay jelu mo heɓi haaju non heɓay jelu en tant que son versi chaque 1000 francs heɓay jelu chaque 15 jours non min wawata ɗum ɗo fof par ce que no heewi ko yata no heewi dal non mais attends ko heewi wo ko heewi ɗon andi sommo non mais haalante ko wonti heeɓi haaju ko heɓata ko mais ko versete ko non que c'est-à-dire que par rapport ka versete ko wonno naɓirde ka heɓuɗo haaju on mais son versi par exemple 1000 francs chaque 15 jours et on heɓay jelu ko waɗon ka keesi mon ha lutti noon manam wawa naɓande goɗɗo dal mo heeɓi haaju men ƴette 60 000 francs men junnamo tawa keesi on kan no heddi 60 000 francs mais ɗon 60 000 francs hay coggu baali timminali on tigi son fotti on 260 personnes comme no woɗi ɗanane noon on ronkani on de coggu baali aray no manqui ay un peu enen ko ñande guriwal barenete non na ñande guriwal ngal barenete ko sadi ko yewtere wonde normalement joni no en tout cas min joni association ji wiya ko jokkiren ɗam minen jokkiren ɗam komin wi ko nawnare goɗɗo no wawi nawde mayde no woodi dennabo no woodi peera no woodi no wawi wonde noon ɗin ɗum fof kadi ronka heɓude tawa heɓay haaju min daara tawa ara wiya joni min kadi faala walti ɗon ko jokkiren ɗam ko jokkiren ɗam wiya ko sutura e wallidiral sa landike ko licenciére dal so nde heeɓi nde wotere accay fof heɓita so landitoɗa tanke ɗon timmali sa heɓiti haaju min aray min hiwranma non simi faami jokkeren ɗan nden kadi ɗawawi sa jokki hen ɗan ha heɓuɗa haaju a heɓa ɗawawi lantade ko ɗon ɗo woni natta o ɗo woni natta ok ha joni ko natta noon ha joni ko natta noon par ce que joni andi kono waɗi a yaha ha ɗo joni tawa ɗo jogui probléme location ay ko jokkiren ɗaɓe koye suuridir so wi probléme location sa ari tawi joni koye suuridi min watama waɗde yaade mais impec andi en yewte woni en ara woni ka émission men noon tigui jon impec on woni andi jokkeren ɗan e wallitagol ngol c'est la même chose kono no waɗi différence seeɗa hande ko satti wo ko satti hande impec no duwa heɓude vraiment ko waɗete andanɗa hoorema si woni 4000 par exemple 4 millions par exemple on jooɗiki hande ɗe yewtude impec wawata ƴettude wano 260 personnes on 260 personnes version 1000 francs chaque 15 jours ça fait 260 000 par exemple impec ko yewɗa ko 260 000 yeehi ka caisse goɗɗo heɓa denna bo tawata on wawatamo
versande baalingi taw heɓantama 100 000 francs jonno mo baalingi 100 000 francs est ce que haray ɗum ɗon nden jokkere ɗan ɗon no haray ko no moƴƴi waɗe kala ko palon caméra heɓatañon ton eyi mais jokkere ndande groupe aji hewɗi waɗi jokkere ndan fuɗɗa 100 000 woɓɓe ko 100 000 fuɗɗorano dole jama waɗi ñaw balle waɗi min andi ko honto sakkitora yawno ɗo ha sa heeɓi haaju pour ɓe waɗa réuni ça 25 000 ta ko probléme a faami minen noon min daari min tawi ɓe jikke jokkere en ɗan sa heeɓi haaju on si a ƴetti fo ƴettama fo junnama par ce que haaju no heeɓi dow lewru ndu laabi ɗiɗi walla laabi tati te lewru ndun ko laabi ɗiɗi versete si haaju yi tati heeɓi kende wotere ko honno gerdata non mais siɗon organisé on heɓata haaju tati siɗon organisé on wata organisé aɗa en tant que organisé wo miɗa wawi winde anga dennanta oɗo dennata oɗo perata oɗo jibinan mais dans le condition normal impec si tawi ɗon organisé onon wonɓe l' association ɓe on teguidita haajuji ɗin en tant que ono min organisé mais attends on wata teguide haji quand même mi anda ɗo si tawi kala marɗo haaju si tawi koko waɗan ɗon goton kon si tawi ko ɗum ɗon kadi waɗan ton oya kadi ko ɗum fof kala komin waɗanma ɗo ko ɗum min waɗanta oya voilà mais cadre organisation on cadre organisation ko organisation addi mais a waɗay soral ko argo sa heɓidi haaju ɗiɗi tati mene min habbaki fi versement min waɗante par ce que sa heeɓi haaju ma ko piiji ɗiɗi min landotoma joni ko honno social on min addane law walla min accu ha ñande haaju ma o min addane kam watta choisir ko ɓuranma o sa wi ñande haaju o min addane ñande sa wi miɗo sogoli hande min ƴettemi ko keeso min junnama par ce que c'est normal non jokkere nande wallidir gongol pour le fouta kangal o jikkiri ɗum ɗon argol ha ñande haaju taminama 5 000 10 000 walla mi aray ɗum ɗon a faami ɗum ɗon fof c'est pas normal normalement sa wallay goɗɗo a fittinaymo gonɗo ko hulata ɗon naya kaw gayna ñawlade piiji makko ɗin fof ara mi anda tawi si tawi kadi on groupe ɗon konko wonɗo wallinde ɗon si tawi haray babajo on si heeɓi haaju onon du hiɓɓen o ala fus ko waɗira haaju si tawi wona hannde ɗo wawi ittude ɗo mo 300 000 ma 400 000 finance on mo hare haaju makko si tawi o jogitaki cadre financement min ligguintinde ɗum ɗon ɗon ko financement wiya min ligguintinde financement ɗum ɗon tawaka eko wallinton non asi ko landi on est ce que wono impec hande min mi heɓa haaju hara lanka association lan continue golle ɗen ga association mais mi ala komi fembira est ce que ɗon obligé kutisugol fembanami ɓiɗɗo ɓay ko jikke jokkere en ɗan wiya andi goɗɗo tagaɗo fof tagaɗo nde walla mo o fuɗɗantoma ko satti ɓili wo hay sa ala wonta hay par ce que no probléme ala ko iwata si tawi hewti ɗon musidal ma ngal no ɗon neɗɗo mo ala musidal ala min mi sikkata musidal ma ngal fuɗɗantoma min ɓeyditani d' accord social ɗon merci beaucoup kanko Amadou Impec arten en arta joni asi mais ndaren taw publicité seeɗa andi le 23 décembre le 23 décembre haɗen maison de la culture Douta Seck haray télévision Jama TV no accompagne de concert molanaɗo waɗayɗo ɗon ko Striker kono wonede voilà Striker honno de voilà il faut Striker donc mo doit arde ko Stra honno ɗawne wolude ɗi ɗon wolnan ko o weyde o wey woli an ko honno par ce que an tigi wolɗo publicité mise à pied guira jam aka lanɗo aray ko Striker par ce que boy ko waɗi ko guerre samedi le 23 à la maison de la culture Douta Seck musidɓe 19h à 5h du matin accompagné avec la télévision Jama TV télévision autrement Achaka régime
kon ɗum mi duwa nande ɓawan ɗon arten ka heddi ko régime maydare publicien Yeah, philosophe Peul, philosophe guinéen. Dream Company e Guinée Formation woni ko tatan concert miɗo wuli heɓugol cancer miɗo fima tour rap guinéen wana waɗugol tun concert koyo caché bin compte bancaire kon no fendi wo samedi 23 décembre wo ko centre culturel Douta Seck artijo renommé international o rappa hakkude leyde kambu pay kunkunoyɗa o lanci Gambie o lanci la Guinée o lanci Côte d'Ivoire o lanci Bamako ere ɓindi kombo woko striker pullong o yimay nana pulargal la Guinée fof de nodda le 23 décembre centre culturel Douta Seck endigambo wo striker comme pullo pay kotako berne mabbe walotako komi wowli wo nunanayno lang komi ma pori wo nunanayno lang Sadio mo an sala nakilang natu gongol ko 3000 francs CFA VIP ko 5000 francs CFA artiste be Guinée wobe Sénégal me fo nonota sere jiding groupe jiding enenge striker ora fane hakune Guinée Sénégal rappel be me fo nonota fisaji waday hey wakala dijejo holi do ore mudum rappel be ben yarno to striker ila mi heba mi do wakili mi weddita ki kolla mi akiri gurna nganda mi do yondini mi yetta joma salli sino dini mi do jawa hore belle helta babe fiyo jemma on mi hebu ko mi walo fisike mi hebu ko mi dano ngo hale jama fono invita wo ko ndum wo ko le 23 décembre ça se passe wo ko centre culturel Douta Seck toute la communauté guinéenne kala mona da hore ma kala artiste wonno e der Sénégal hale no invita concert o ido walu dude 77 788 55 23 wala au 77 646 40 55 un concert du jamais vu exceptionnel ça se passe où au centre culturel Douta Seck le 23 décembre le 23 Allez, entrée on s'attache jusqu'à 3000 francs VIP on ko 5000 et puis DJ dani jubbe no yidi mo ñanda de aw mi hollitima dum do jubbe ni yidi mo déjà be notto tan men yidi suka be la babbe ñanyane don don anda to onon kadi on ala ɗon fa yalla hara ñanyane fo no invita no hawa inchallah c'est le 23 en ara le 2 décembre inchallah 2 décembre salla jabi ko l'anniversaire l'émission dari da waɗa ɗo e Jama TV on haray ko on nodditi Jama fo au lycée Kennedy en face monument Colobane ɗo artiste invité on ko laggino iwrata mo inne Kadijatou Leluma kanko yimi memaɗa wa memali ka memete ɗon entrée on ko 3000 francs CFA 5000 francs ala voilà enen ko 3000 woni entrée hay ko VIP fo ko 3000 on ɗum de parce que min fo nan fonnitere fewndo ɗo VIP wona VIP o entrée c'est 3000 francs salla jaɓi mais no woodi noon voilà limiti faamu ɗon limiti hon na faamu ɗon limiti hon ɗum haray mum autorité invité on e voilà haray no woodi ko ɓe wona spécial anda sita here maren no tawaɗo maren no woodi maren jong pare jon d'abord ndengade monsieur Mamadou Saliou kanko woni président jeunesse Sangaréa mais andi Kaba Sangaréa ka voilà Mamadou Saliou président mabbe jeunesse kambe président jeunesse kanko woni pare ngon pare jon kayno wodi monsieur Sidi de le président jeunesse moyen Guinée en tant que président la JVDT dongo tuma kadi ara non ka marembe wiya Hadji Aïssatou Diallo kanko ni madame la présidente du PEPS ensemble pour le Sénégal c'est-à-dire que parti El Hadji Mamadou Salou Sow kanko ni hoore on ka sonnabe ben donc Hadji Aïssatou donc arta kadi ka mare jong e Hadja Houssay Gawal on kadi ko wakkama o woni a fami pare ngon kay no heddi monsieur Lama aussi jeeyaɗo telimile wonɗo Yoff telimile goto gay a fami e nde ñande e artiste invité ɓe buy ande anani ɗo wowlama piiji buy kono petit DJ paykunno ton wonanɗa hoorema leymiro ha memoye kuulu sanji heeri ko ha jaati feere fof ko kanko kamɓe kadi ɓe nomi artiste maɓɓe on iwa ɗon ara junno ɗo fuɗɗi ko yimude hanki
kono noon sa yi'imo a anday ko fuɗɗo yimude hanki kono en tout cas jaka defu ha ɓendi so fuɗɗo yimude donc moyne ma Bintou Camara en arta e ɓen ɗon fof so Allah jaaɓi ko invité maintenant arten ka émission men laaɓa e poyi asi arten ka deuxième partie passé émission ça reste 20 minutes ɗo en gayno an impact wo nane ɓe wo par exemple wo to ballier wona ballier to woni IP commandres honno ono de association on laaɓodiral na vérité mais attends ñande un certain leader jomam balle dari wi ka télévision ɗo Jama TV ɗo a kulli monɗa hoore ma no balle jeunesse on kanko ni lanɗo mum mais an kadi ɗa formi association a wi lanɗo ma o Camara Thiaro no wi ko lanɗo Binta Yombol no wi ko lanɗo Papso wi ko lanɗo Mama Nomora ko lanɗo ombo kadi Ama Taximan ñande ko ɗo jooɗi o wi kanko ni lanɗo jeunesse on kala ko wiya ballier mais pourquoi an kadi ko a président laaɓodiral e lanɗo mo gon no ballier par ce que ballier wonna kon boni lanɗo men on ballier Ama Taximan ko président jeunesse o wi miɗo tawa ko jeunesse en komin mawɓe way way non way hande si limite jeunesse ɓe watto talanto way kana ko fiware nden no rawni ara ko fiware no rawni donc ko Amadou wi ko appelé kin ko gonga ah bon eyyi par ce que ɗo président jeunesse on ko sellu ko kanko ko laaɓodiral ko kanko kono so wi ko président jeunesse ballier o miɗo d'accord e makko mais no attends a wawata wiwde président jeunesse on ko sellu mais ɗo d'accord e Amadou ko wi ko kanko président jeunesse on comment ça mi d'accord e makko haɗa ko fiwnu noon d'accord e voilà par ce que président jeunesse hewɗunomama ballier ɗo kono ko gaynata kon gaynoɓe ɗum ɗon no fanɗi ombo kanko taximan ok ko gaynata kon e nder ballier ko wallata communauté on kon e ko doganta jeunesse on kon no fanɗi waɗo ɗum par ce que kanko no jaranimo kala ko yahite o wakkile huɓɓinde moto makko yaha cindana jama o intérêt jama o on ɗon so wi no laami ballier on min miɗo d'accord e makko si o wimo laami ko laaɓol ko par ce que ko laaɓal o jokki ayi ballier no heewi Camara mo wiɗa ɗo salɗa jaɓuɗa hande ko Mokobajo ballier Binta Yombol saliɗa jaɓuɗa koɓe Mokobajo ballier a faami ko kamɓe woni Mokobaɓe amen kamɓe adime kono noon kala ko yiɗa no woodi ko andanɗa hoorema kadi remplaçant leydi mais pourquoi noon kamɓe adi on en impact kamɓe adi on ballier kamɓe woni Mokobaɓe mum an a reconnisa ɓe laaɓa c'est pour cela yawɗa laaɓodiral pourquoi non min naɓe laaɓa mais attends min naɓe laaɓa ko wiiɗa nanen ɗo en tout cas a yeehi kono wonno IPC Mbolo a yeehi ko kamɓe kadi wonno toon ka IPC Mbolo ha tawɗa a yaali donc ko ene wonno toon ha tawɗa a yaali ko laaɓi e mum manam ko onon jooɗinoɓe ha halde bureau IPC Mbolo ɓen ko Binta Yombol Camara Thiaro e Ama Taximan kanko impec voilà ok DJ Moussa etc maɓɓe ha ɓe toon non min mi alaka bureau hiɗa toon an e bari ɗon fof hiɗon non min mi alaka bureau kono andi si kaɗa ka woɓe ka bureau ɓen mi dakurante par ce que mi wula toon mi ñawlaki ɗon fof ɓe alano ko bureau non Binta Yombol no ka bureau an hiɗa ka bureau Camara Thiaro no ka bureau Boubacar woni président o Moussa no ka bureau alors alano ko bureau d' accord donc joni ko ɓe wonɓe ka bureau par ce que onon ɗon duwano jonede quel que soit ko arata no président et le vice président chargé l' organisation coordonnateur etc trésorier etc kono jonnano kono kadi jam fondiri ka min jam fondirade mais kono comment ça jamfa kam non comment joni mbuuɗi arata ɓe hendoɗi mbuuɗi ɓe hendoɗi mbuuɗi ɓe ñeema ɗi ɓe senda ɗi ɓe rokka senda no ɓe senda noon an wiya ɓay ɓe senda ɗo ɓe senda noon a débranché komi haali kon mi haaltay kadi komi inni ay fiidi mbuuɗi ko laaɓi posmin mi haali komi wii mbuɗɗin ko jama on sendana no sendirano min nanon doyira par ce que si a jama woodi yiɓi ke yimɓe temedere ɗon foti ittande si tawi capanɗe joyi no heddi ɓen capanɗe joyi kadi no foti hendade geɓal mum
ida tawa ben capanɗe joyi ko sabu ɗum noddirno ɗon ka min mi toñata anani e ɓay ɗum ɗon feƴƴi a faami bon min mi yehi ha mi daari mi tawi go'o si mobilisation hewtino ko minen woni ɗo ko minen mobilisata ley mais immo min yaha min yahay ha hunde en gasa goɗɗo haalata inde amen mais pourquoi ɗum ɗon iɗon mari yimɓe pourquoi ɗum ɗon andi sauvage man toujours si ari arɗo ko étage darata ino étage on non ko honɗuno jaɓan ton ono wonde sibasi ma woɓɓe ara nata e suudu mawɗon ɗon kala ko yiɗa ko noon mais est ce que wonali trop tard fewno ɗo ko waɗɗon ɗum no ko faɗo ratable wonani trop tard par ce que hande ko laaɓodira fewndi fewna ɗo ni yiɗuɗa e nder balɗi mais le problème que min pose impec yiɗuɗa justement pas min mi ala nande fi laaɓodira few voilà ala nande kono balli no nande fi laaɓodira non par ce que fewno ɗo anno himi yetama téléphone a majju ɗon ko ɗum c'est à dire mi addanteno vocal ji ɗanɗa hoore ma ɗi waɗe jentoɗa ko fi laaɓodiral wona wowlede wondema impec no ƴetti rewɓe ɓe anduɗa hoore ma goɗɗo andaɓe rewɓe déjà goɗɗo anda ko ɓen hikki ɓen déjà na woɓɓe na balɗe e woni mo ƴetta woɓɓe ɓe anda ko barñi to mi anda ko buun to goɗɗo fof sadi anda yiɗa wi ko laaɓodiral fi waɗugo maɓɓe conférence alors c'est pour cela hay denna bo goɗɗo hollitata on na fi yahon ay andi ɓe mari on droit goto ɓe no mari droit ɗum ɗon kala ko yiɗa ɗo hande si tawi tagaɗo a timmi a haalaka sa yeehi ko ceerno ɓenima hande fof so jokkama andi fof ko jokkuɗa ala andi fof ko jokkuɗa si a jokki goɗɗum ma goɗɗum jokkama haɗa ɓen rewɓe ɓen ɓe adduɗon ɗon e wimaɓe men addaɓe ko balliyeɓe hoɗi ok hande balliye no woodi wonɓe laaɓodira hande a wawata limde ɓen sorta ɓe nder balliye ko kamɓe jogui balliye ana homɓe ɗawa petiro gorko suusay ko makko bajo balliye nanɗo na debbo de non koye ma mi suti petiro gorko suusay ko makko bajo balliye ha fofana soriba fofana ko makko bajo balliye yiɗiɗa ko balliye tawa ko makko bajo añiɗa koye balliye taximan yiɗuɗa taximan no ko laaɓodira eyyi d'accord imo ko laaɓodiral d'accord impec no ko laaɓodiral non an mon wolde impec na créateur on c'est pas le créateur qu'on dit yat fo ino ko laaɓodiral ha joni on heɓali élément taw ko laaɓodiral miɗo heeɗi min heɓali élément ko laaɓodira par ce que ala a wolanallanka ɓe min anta ɓe ɓe mi anta ɓen eyyi joni ko ɗum ɓe yiɗɗa nan ɓen ni ko rewɓe no écouté min wona ɓenne fof voilà ka rewɓe ɓe addoye ɗon ɓe anduɗa ɓe hawta ɓe andaka balliye ko ɓen rewɓe mi sohli ya sita nan walla ko homɓe anda balli Fatoumata Séré étoile on ton ɗon waɗi Pikine ko kanko ni président laaɓodiral Fatoumata Kerma Sarr président on kanko président on Fatoumata Kerma Sarr Fatoumata goto eyyi donc Fatoumata no bokki e fof bokki honto fof ɓayla gandi kadi mo bokki ka Binta Yombol ka association Binta Yombol to konno ɗon inete Fatoumata waɗo o lineto e koye non Fatoumata Hombota Fatoumata Kerma Sarr goto eyyi waɗo lineto way wonde waɗani lineto e ni mo bokki fof minen komi andima ko kanko woni vice président laaɓodiral on d'accord mais bon min miɗa andi mo bokki fof ok haray homɓe kadi anani laho hino toon Kerma Sarr ɗiɗo andi min non gila bela juuli écoute moi asi ay ɓe woni sidde ɓen ko ɓen woni kadi ko woɓɓe maɓɓe woni yirtade kadi wiya laaɓodira ko ni e ni e ni si tawi mo naɓe mi anduno lawɓe woni ka laaɓon ha joni ko 6 et 9 ɓe impec en waɗi ko wonnoɓe kay deuxiéme mboloɓe ko ɗon récupére kadi waɗɗa e forme eɗo ha wawuno toon Aissatu no toon Aissatu on bo Aissatu Pikine ancien ɓeygu ma non on bo Aissatu Pikine boni Aissatu Pikine kadi on ako ɗum waɗi ɓe mi watama sittande fof Aissatu ɓe toon fewn ɗo ko ɓuuri 5 personnes a wiyeteɓe Aissatu ko nder groupe d'accord a faami ɓen no nder toon e mi wawata limde rewɓe wonɓe nder toon ɓen fof fewn ɗo siko sago an mi faala mi invité dimanche arowo ɗo yontere makko ara ko réunion yiya sa ari a wawa yiyande hoorema par ce que minen komin immani kon min suuɗaki sa ari a yii a taway ko laaɓodiral
a tawa ko laaɓodira wonto laaɓal c'est obligatoirement naata par ce que fewno ɗo mais min numa min uddi dame ɗen fof alama men sokani dame ɗen ko laaɓodira tant que laaɓodira sa ari e fi jikki e jokkirenɗa min udditanmo e fuɗɗade cadre ɓe ɓen min noon kadi min accade cadre ɓe ɓen haye gooto est ce que DJ Moussa on tawa laaɓodira DJ Moussa ko ancien laaɓodira fen ɗo tawaka laaɓodira américain no tawa laaɓodiral d' accord ni ko laaɓodira wonɗo yat fof kankade mo nder toon ok kanko haade walano ko ancien yat fof fenɗo e laaɓodiral ngal kanko on ko nouveau jo nano nouveau noon par ce que kanko wonno union ballier wonno secrétaire général amen o ligge ɗe o liggi toon mais c'est-à-dire min no anni mi as ballier union ballier IPC Mbolo, Dole Jama, après force de Ballier. Maintenant, force de Ballier, Johnny IPC Mbolo, Johnny Union Dole Jama, un peu créé là, bon, yetti wonno be force de Ballier, Union Dole Jama, honno kadi IPC Mbolo, artiri kadi kam mu'um, wi wo be daari laaba kanko laabi. Est-ce que ay an hari da laabondira yaltu ko honno haɗe ɓe woniri ko laaɓodiral ari mon nder toon ancien laaɓodiral ay laaɓodiral mo yiɗa ɗo carton ballier ha ballier foppo andi si goɗɗi immi ɓaawo min mi alano laaɓodiral dey anande laaɓodiral en peg imo laaɓodiral noaldira gonga anani carton ballier foppo andi kanko mo andi artiste ala ko menen kadi laaɓodiral addadi ɗo e nder Dakar ɗo ɓe addayno artiste ɓe addi artiste ɓe ɗo ko laaɓodira ɓe sakkitori a faami kamɓe bele anani ɓen waɗi concert ji ko lannata ɗo laaɓodiral andi min wanno concert laaɓodiral ɓe inni wo menen men artiste ɓe men addi ɓen ɓe andaka comme sifa ko woni haalde ɗo ko ɗo ya wonde ko binde wurere woni e ɓernde defowo sa woni ko ɓernde defowo pusala ko feƴƴetama min waddi ɗo concert minen ɓe artiste amen ɓen andaka kono minen min anda arno ha heewi ha min tawi komɓe arno ɗon ɗum komɓe arno ɗum min adduno marma timbi e hooreya on sumati hombo kadi no marama timbi na ono addunomo ono ƴetto tum marama timbi ɗo ɗum marama timbi ko mi addunomo ɗo ono mo ƴettum ay mo trainde ɗo ƴettomo kanko hooreya kombo trainimo ɗo ay goɗo train kanko traini hoore makko kombo addimo omi kombo trainimo o kanko non min mi jayno juuɗe tawi mo mari traitement ko waɗata o mo continue waɗugol ngol on nales ay jije mi yiɗa andi komi faala a wi ɗo ko laaɓa e poygoy ko si laaɓa e poy andi komi faala fen ɗo haɗa jije ɓuuba no heeɗi en direct par ce que jije ɓuuba no andi si tawi wondema guiɗo jama ɗa wawi maccitande lignon nani affiche numéro ko ley écran men de yonali accitu numéro pli guiɗo accitame numéro s'il te plaît d'accord merci beaucoup andi fenɗo objectif amen o meɗen fontani cadre sénégalais ɓe wonɓe ɗo ɓe par ce que hande cadre ɓe wonɓe ɗo ɓe si en wallitike ɓe en heɓay ɗo ministre ɓe en heɓay député en heɓay fof ko honno cadre ministre wonɗen ɗo waltine heɓen député ɓe ministre ɓe est ce que enen ɗen onon par exemple onon immi ɓen est ce que ɗo mari cadre ɓe ɓe annduɗa hoorema no wawi wawi wonde ministre walla député ka association mo est ce que ɗo mari ɓen cadre min mari ɓen cadre ɓe wona homɓe par ce que ɓen cadre ɓe hande Boubacar expression o ɗo est ce que onno mo ka laaɓodiral imo ko laaɓodiral ko cadre ɓe ɓe min fontani junngo mais attends impec quand tu dis Boubacar no ka laaɓodiral haray sam eto ay wonɓe laaɓodiral ɗo ɓen si mi yaltinanime ɗo ayinne o way kono mi haalana ɓe min fontani junngo ɓen bon pour te dire que heɗɗala mi haalane ɓeɗen fontani junngo cadre ɓe ɓen Boubacar expression ɗo Boubacar invest no ɗo nouvelle vision pour le Sénégal Salisu no ɗo mo etani communauté o alliance de la sous-région Salim Sow Salisu président parti ensemble pour le Sénégal anani Boubacar expresso imo ɗo ko waɗanal communauté on no fanɗi kono Boubacar waɗani ɗo communauté ko waɗani communauté on on ɗum
no fandi Wano min honɗum. miɗo andi mi wawata nade domaine jigo a faami Boubacar nouvelle vision pour le Sénégal kombo ni on kadi Boubacar nouvelle vision hanki tun sa daari e leral tv no wawi wonde a yiyemo par ce que fof yanda sa yi a mobilise a yeehi ha ko makko a tawimo a wi kombo noon Boubacar andi hare mi mobilise mi yaka makko ko wanno mission ɗo e jammagen sika mbaw a yahano min ha hande mi yaali Boubacar on wees ko wiyetto min hande mi seedaki o yitere voilà minen min seedike mo yitere par ce que balli o ko ɗum Boubacar jogui Boubacar ko jogui ko noon ɗum ɗo miɗo wawma sifanade ha janggo tawa ronka gasude no attends non heɗola ko honɗum o jogi ko parti walla ko ko parti o jogui mouvement parti o jogui mouvement o jogui parti mbarte hono ente nouvelle vision pour le Sénégal mo jogui kayɗiji makko non Boubacar heɓali agrément taw d' accord koye télé wonde non Boubacar heɓali agrément taw koye télé wonde mo jogui agrément makko gila honde tuma gila honde tuma anani heɗolan non heɗolan anniversaire makko je parle avec Boubacar anniversaire on na de parler avec la Boubacar anniversaire nouvelle vision pour le Sénégal même pas 2 mois o waɗa eyyi joni o waɗa anniversaire o waɗa eyyi o waɗe ok anniversaire o par ce que andi haala fo yiɗa kene oɗo impec écoute andi haala fo yiɗa kene kala ɓe poyɗo ɗo ɓe yewɓe yahi ɗo wiya wala kaydiji kono minen min andi non Boubacar on wees tawi ko Boubacar on wees d' abord o heɓali agrément taw kombo haalama ɗum min noon téléphone min yewti mi meeɗamo yewde ɓaynami fenu mi yeehi Thiaroye Aissatou Keita invité men un jour Thiaroye min jooɗi koye salon ko sare juulirde ni dow on no woodi ko jooɗe pour yo laaɓane miɗo andi ñande arno ɗon to a faami ɓay min yeehi yewta ɓe wowlani men kadi no Boubacar woniri no déjà min mi andi exactement Boubacar ko siɗɗo Masta X pour yo laaɓane et je parle avec Makiaji de piétage ni o wi akkotanno toon mo fa kanko ɓayɗani ko sénégalais jo mo faala ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo mais leti en Nigéria kanano mo Nigéria non hanki o yeehi d' accord non haade on sey kadi mo toon komin yeehi toon kadi mo toon haade mo Nigéria kono ko hanki o yeehi noon anda nouvelle makko ko minen andelan arde non min miɗo arde yeehi ha min men mi landi kanko mi inni est ce que noon joni fewɗo ko mouvement wonɗa walla ko parti oni mo fewɗo ka mouvement woni ɗum ko kanko landi kanko Boubacar ɗo ɗum ko lebbi jeeɗi woni ça même pas 2 mois ɗum ko lebbi jeeɗi non même pas 2 mois non oni ka mouvement fewɗo woni mais o daaray par ce que fewɗo heɓugol agrément exactement le ko gonga fewɗo heɓugol agrément ka président depuis kum pay kum ɗon soñjude yimɓe ɓen c'est à dire ɓe bloqué agrément jini mo anda noon ɗa wawi wiide a anda kono noon ɗon min kay ɗon laaɓanimmi ka laaɓay poyɗo kadi mi woni ɓe bloqué jonnugol parti fewno ɗo ni état on fewno ɗo ni busino ɗo goɗɗo kayno ɗo ɓennamo mi anda kono Silla on kayno jinda ɗo kala ko woni wadde ko mouvement il n'a pas agrément d'abord donc so tawi noon ara on wiye seeɓi agrément nde balle ɗo no wawi onde reɓe ɗeɗo balle en pek joni noon mi watama haalande mi wawataɓe publicisande kono semaine 2 mois ɗo janvier o haade anniversaire makko on waɗe non ɗum ɗo na probléme anniversaire on anniversaire mouvement na probléme Saliou Sow ko noon wanno Saliou ɓe 5 ans no wadde ko mouvement o jogui Saliou Sow oɗi 5 ans ko mouvement o jogui kono ñande wanno ñande kaydi Saliou Sow nde yaltuno agrément makko on nodduno hen fof oui ka oɗo kadi noon kadi ɓay joni yalti par ce que o nodda en fof kadi anda ɗum yalti d' accord acca a faami acca joni mi no woodi piwi goɗɗum solution par ce que hande onon nane a woli wiiɗa sibasuman o mo wari no ndaara étage o kono tawi on fuɗɗike wadde piiji ɗiɗi a wolɗo inde tato cadre ɓe ɗon talali ɓen junngo te ɓen ɗon fof ko politicien ɓe min miɗo andi sa woni e o kanɗo a yehi e o kanɗa yeyti e on kanɗa mi anda so haɓireta e kanji goo mais onon ɗon décide waɗgo tallal loko par exemple tout le monde est ce que ɗum no wawi marsude en tant que politique no wawi on honno par ce que min o tallal ko wiyetalan ɗo hiɗa nokkugo oɗo nokkugo min kam ɓe nokkugo exemple ko honto yiɗalan min MPK tant que MPK ara mi armini ɓe yewtiri ɓawo oɗo
mi nodda goɗɗo noon no lanɗo noddima nottomo ɓay koye télé wonɗi lanɗo noddima nottomo ka mais ko honto yiiɗala kala ko mi yinoma nde ka Saliou Sow wiiɗa ɗo ɓaawa makko minima miɗo ɓaawa makko a ƴetti parole wiiɗa so Allah jaɓi ko oɗa ko fa waɗay min ko honɗum mi tagamma non ko ɗum noon mi nanna joni landomo kanko non ko a yewta ko yewnuɗa ko mais o noddilan ko sal makko men jooɗi tan plus de 1 heure de temps men yewtude mais yalti komi haalaninomo kon kadi ko ɗum mi haalano min fen ɗo julde donki no ɓatti a yiyay ɗo fof par ce que goɗɗo ɓe no tañiɗi baali kono noon woɓɓe ñande haɓe heeɓi baali mi sikka yitayɓe ɗo par ce que hewɓe ko jikku komi jonjo jogi a faami par ce que na e ma antuɓe fuɗɗi no woodi mo ɓe fuɗɗorno ɓe ɓantimo ɓe acci ɓe ɓanto e goɗɗo ko ɓe acci Boubacar ɓe fof ko ɓantano ɓe acci ɓe ari ko makko ɓe accimo fen ɗo foppo no andi affaire ji no woni yaade e nder Dakar ɗo no wona yarede noon kono minen sa yi min fontane jaman fo juuɗe hande Boubacar Invest Boubacar Nouvelle Vision Saliou Sow probléme ala hakkundeji maɓɓe par ce que ɓe ala yidde déjà sako ɓe yewta a faami a anda si ɓe yewde si ɓe ala yewde téléphone ɓe ala yewde par ce que ɗo anda si ɓe falama yewtude ɓe wawi yewtude no si ɓe falama mais ɓe ala yewde nini d' accord voilà anani ɓen ɗon fopp hande si tawi ko laawol min yahi min yewdide oɗo min yeehi ko Saliou Sow min yewdide makko min ari min yewdi oɗo min yewdi moɓɓe si fof jogodiri en heɓay ko falɗen ko normalement tara ɗi ɗo mi kupama ɗo mi kupama probléme sa woli gonga tun mi arta e ma Saliou Sow o créyu coalition makko avant o yaade ka Benno Bokk Yakar ɓe wi yo yahu ka Benno Bokk Yakar o wi mi yata ka Benno Bokk Yakar mi créyay coalition ngan o yahi o waɗi coalition anda liggey suñu gokk Kolda o yahi pendant par exemple 34 communes kanko tun o gagni 11 communes ko commune goto ɓe perdi kono wirɗa noon si ɓe jogodiri sen jogodiri hendo naɓata mais est ce que ɓe jogodiray par ce que Boubacar nde ari jidda Thiaroye Kaw min ko ɗon mi wonno nde o arno ene jidda Thiaroye Kaw yo Nouvelle Vision wallitomo min wallitinomo o gagni jidda Thiaroye Kaw maire o jooɗiɗo ɗon o par ce que hande ko ɗon min woni wadde réunion ji amen ɗin fof ko maire ɗon min en tant que laaɓodiral ko ɗon ka honɗum toon ka conseillé toon ka min mi haalantama komi hol non mais attends a wata wadde goɗɗo ƴetta maire ɗon kaɓe hay fof c'est impossible non feeno ɗo c'est impossible feeno ɗo ko woni arde kon ko woni arde kon ñande ari wo ay an a tawi par ce que ɗeɗo balɗe tun kadi min gara ɗo min jooɗo min haalane laaɓodiral no jogui ɗum e ɗum waɗanama ɗum e ɗum kadi d' accord par ce que so neɗɗo fof andi ko sutida a hewtoyta a wilan nanen a wilan hooreɓe wonnoɓe ɗo lawɓe hooreɓe wonnoɓe ɗo lawɓe par exemple jogui ɓe association ji ko ɓen bonni communauté guinéen o ɗum ɗon faɗore guilɗe o noon ɓen bonni c'est à dire ɓen bonni c'est à dire ko moƴƴeno guila law kon joni noon arti pour reguigol ɗum ɗon pas à pas ko homɓe woni ɓen bonnuɓe ɗum min nalma ko ɓen bonni communauté o komi inni gila fuɗɗa politique nder Sénégal ɗo na politique on non c'est pas politique non moɓodiral ka association fuɗɗade onon non eɗo association ji ɗi fuɗɗade onon on formi ɗo association ji formade goɗɗo a daytiri mum fuɗɗade 7 maysoro ha ari ko fewno ɗo e mum a faami hande ala ko on yahaɗo présenté ɗum ka ala ko balli e yahanali o kono noon ko yahan ɗon balli e heewa d' accord d' accord wi go'o go deuxiéme fois menen komin immani ko hande hande par ce que sa daari ɗo a waɗi concert oɗo no wadde to ñande julde ko concert jili watta ɗo juldere be ko artiste ɓe jeero woni fottude ɗo ɗo boyi organisé boyi organisé est ce que fof no yaltude woɓɓe ko hoccunoran ko fo no yaltirta toon ka min ɗandi ko min ha hande gila alde a hollidiren ko asiraɓe han kono en waddi concert ka aɗano ɗarɗa ko ɗemal wiɗa si ko ɓengu ari ɗo taw naatu ɓay ɓengu maari no naatuno o naatano ka kono sakki to naata eno biyo naati min kala komi he yeltuɗen sen fotti en wi ko ngiru ko an firtata mi firtata en darike ɗo grand théâtre ko wiɗo ranta goto rewi ɓawo ga ayi goɗɗo rewi to min ko impec
mi mantata hooram kono mi toñata kadi anani kono noon gonga ko no mi haalante kon sen haldi hunde kaari yen waɗoy si yiltoto kam bela min mi yiltotako joni association ji ɗin manam il faut sita hande wiya ko ɓeeɗo e ɓeeɗo woni ɗo bonnugo société on enen ko ɗum ɗon onon ko ɗum ɗon ari on fu yo régule ɗum ɗon par ce que fiyon ɗum hande wata joɗa ɗo tun wiya ko hoore ɓawɗo ɓen en sita comme 7 métre ɓawɗo acca par ce que sa woyi 7 métre abbo tun ko association mon ɗawrema on ɗon déjà c'est clos min par exemple kami won ɗon ko alliance de la sous région on no atti 7 métre on ɗon c'est clos on ɗon no atti 7 métre on ɗon kadi déjà c'est clos comment yo no inanda c'est clos alliance de la sous région alliance das non guiɗo jama groupe maɓɓe alliance alliance de la sous région min sous région bo sous région voilà on ɗon woni yaade fen ɗo kono onon alliance mon are on no guiɗo jama on men activité men tawtini ko alliance ko ɗum woni alliance de la sous région par ce que anani ala ko wattiti ñale ñale non mais wattita mais hawtodiri non antigue haali ɗo nane mais wattita non heɗo hawtini antigue haali ɗo nane a yaw voyage ɓe ari ɓe annonce ma joni ɓe ari ɓe tawti a faami ka joni onon tawtanoɓe ɓen fof fen ɗo ko heddi toon on jelo presque ko an tum fof dogi ɓay gandirana gonga lapoy foppo dogi ko an heddi ka voilà joni kadi so min ma min ko addilan e na ɗaɓɓere ennemi ko ɗaɓɓere komomi yaada e sen yaada e ma laaɓodiri est ce que non a consulté parti par exemple ɗin association ji wonɗi ɗo ɓay ko ma yaade men laaɓodira wiiɗa est ce que ɓen hooreɓe wonɓe fewno ɗo jogui ɓe association ji ɗo est ce que a consulté hooreɓe maɓɓe ɓen pour que o association ma ndaara si fof yaada e ka laaɓodira min na fo yaadu ko laaɓodira non est ce que non attends miɗo consulte seeɗa seeɗa par ce que fewno ɗo e laaɓodiral ko tawti men no heewi mi anda si tawi ɗon mi kuppali on alliance de la sous région tawti on ɗon fewno ɗo ni non ɓe tawta ɓe tawta goto e maɓɓe par exemple femme guinéen d'origine ɓen kadi woni ɓe tawti on woɓɓe e maɓɓe no d'origine guinéen eyyi mi yiɗa haalde fof mais no woodi wonɓe toon feeɗo fuɗɗiɓe arde no woodi arɓe par ce que non mi watama heɗolan par ce que andi bela komin suti ɗon no woodi pijugon toon mi haalata ɗo komi innuma par ce que laaɓodiral ma waɗa kadi anniversaire ko on sumate min haalta piiji hewɗi nder toon arɓe par ce que yimɓe ɓen no arde si yimɓe ɓen noon no arde a funti juuɗe ma yimɓe no arde a hollayɓe objectif ko fewɗeɗa par ce que minen komin faala rewɓe ɓen ɓe yiya hoore maɓɓe ɓe anda kamɓe kadi ɓe ko kamɓe wawi heɓude piiji ɗin fopp nder ɗo piiji ɗin fopp no wawi heɓade nder ɗo enen ɗo musidɓe men wonɓe ɗo ɓen kon mo ƴette bourse familial limay et pourtant no jonnirede joni hikkiɓe yeeso ɓen est ce ɓe yaade ko mairie ji yiide yimɓe ɓen haala ɓe yuɓe siɓa yimɓe men ɓe wiya ɓeɗo windeɓe si ɓe waɗali mais min noon inchallah miɗo wadde par ce que miɗa andi fuɗɗike min ganda kadi si tawi haɗa DJ Ceerno Bari no tawa on groupe mon ɗo nini imo tawa ok DJ Ceerno Bari no tawa toon o groupe mon kesso ɗo laaɓodiran so yaade tawa ko min fontanaɗe min wiyali ko min fontan kala faalaɗo laaɓodiral tawi sen yaada e ma laaɓodiral min suɓa gorko min suɓa debbo a faami par ce que ten suuɗodir no woodi ngayuji rewɓe no woodi ngayuji worɓe e nder balli a faami ɗum ɗon yeddodiraka kono noon feewno ɗo ko woni e nder laaɓodiral ko laaɓodiral to woni mono yiɗi ko ɗum ɗon woodi mono añi kadi ko ɗum ɗon woodi par ce que tawtuɓe ɓen ko presque doole balli e wonnoɓe base par ce que andi ko yiyata ko yimɓe hewɓe an e base no metti heɓude andi moɓugoye jamanu weeli fi mais ko jogita koye ɓe satti ƴiyangal minen noon min moɓude min wawi min jogitade par ce que min holludeɓe kadi ko ɗum ɗo min holludeɓe kadi ko yahete par ce que si gila min fuɗɗi ɗo wonɓe arde ndaara men ara tun daarugo e heɗo naata e wonɓe arde ndaara men anani faale men liggotu hara ko yimɓe ɗo min ganda itirme
kono noon minen min jogii condition ji ɗi min yarata fen ɗo minen min yarata intérêt personnel ko intérêt général min yarata sa ari min tegante condition ji amen ɗi a waɗanayi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo yaaden liggoden par ce que politique o ko yetta koko feƴƴata kono groupe laaɓodiral ɗum ɗon ko continta politique on ɗan 3 mois ɗo hannde kadi sa kala mo fukkuɗa tawi damal mo uddike ɓayhiɗen andi groupe uji ɓe ko ɓurtata ɗi bonnude ko minen ɓe rewɓe no so naɓɓen sunoyi mum hara worɓe ɓen ko ɓuri kon hara nder ton ko haalaji rewɓe innugol hande kaari ɗimmojo mo no ari no wonde oɗo mi anda si on ala kadi heɓude ɗum noon hara nder ton ɗum ñakkata adda haala nde goɗɗon par ce que ɗum noon tawa funata non ande joni ɗum ñakkata par ce que hande komi wawi mi tippata ko privé ma kono goɗɗo tippata ko privé ma mbiɗa mari nden feere c'est impossible joom galle ko wawi célibataire natta dama e galle makko kono rewata damal galle makko wara nden feere de forcément célibataire rewa ko damal galle makko a faami si tawi noon célibataire o naati kadi e galle ko pulal laaɓgal min ma ko wiiɗi ko marɗa jongalle ko mari feere célibataire natta galle makko kono rewata ko damal galle makko mara nden feere hande ko marɗa célibataire an natta ko nder galle ma kono rewata ko damal galle ma ɗamari nden feere ala on possibilité min komi wawi mi tippota ko privé kono goɗɗo goo tippota ko privé wata wonde par ce que andi yewtere a haalay ko groupe ni Medina e ɗo hande hewɓe no heeɗila no gasa yimɓe hewɓe haalata inde mum par ce que sa yi yimɓe hewɓe no yaha ha nder hikkoɗa yeeso a haala tumen ma poro o haaju mum fof ko ɗum e ɗum e ɗum e ɗum rewɓe tun e ɗumani sa faalama noon piijigo noon to a moytoto piijigo sa faalama piijigo a moytoto piijigo no gasa en fof tawi nokkele hewɗi kono noon no gasa no woodi kadi ɓay honon ɗon organise ɗon yiya piiji hewɗi kono noon mi yiiɗo MPEC ɗo min na yiƴata alan kono no fanɗi mi townayi junngo tippinowo ngo noon kadi heewa min na tippintaka de kono tippinowo ngo heewa par ce que miɗo anndi komi suti ɗon miɗo anndi komi fokkiti ɗon miɗo anndi hoore neɗɗo noon ɗo e respectude ma a respectata hoorema évidemment eyi d' accord asi émission men on lanni kon MPEC on ɗum marɗa ko waynata haray miɗo salmina denndaangal communauté on mi accali hay e gooto ko jama o noon annda ko haalowo faljita ko ñaamowo ɗeɗɗoto kala yiiɗo contraire no woodi komi yeggutunoɓe ɓeyɗude yimɓe hewɓe ena groupe laaɓodira ko contre immani minen min immanaki contre hay gooto par ce que jooni nde bono jooɗino jama fof jooɗi ɓeni nangue bonɗon bono wi pafet yahi a faami ɓenni kaw bono ko ɗum doganda bono wi nde miwno ɗon ko bonanga ɓenni hay gooto o inni o deƴƴe a faami minen komin immani konko ko laaɓi min ala contre hay gooto sina wattuɗo hoore mum min monanaki hay gooto min fontani dendagal faalaɗo yo jama on fof yaaru yeeso yaade se laaɓodira on groupe ni ko honno haray trace ɗon ni ko honno haray trace ɗon trace ko heewi ok ɓaƴƴinane men ɗon seeɗa ɗon ñumi ton trace ko heewi par ce que ko adi ko min faala e ngal jogodiri en fof woni nene koto baaba gooto ko heede politique on wallidiren imminen hooreɓe men ɓen kamɓe kadi ɓe yiya hoore maɓɓe ɓe ara ɓe wallito jama ɗum ɗon no toon deuxiéme fois kadi rewɓe ɓe menen min faala wallitade ɓe ɓe liggo par ce que minen no woodi yimɓe hewɓe ara ɗo ɓe no min financé men formation min min haalaniɓe min rewɓe am ɓen fof no forma ko yeeyoɓe guerte anani e yeeyoɓe mboyri anani e yeeyoɓe lejum ko marché so yeeyoɓe liƴƴi ɗum noon kadi ko golle eyyi ɓen ɗon goɗɗo wataɓe formude a renforcé ɓe par ce que ko ɗum ɓe woni ɗaynide jama on mi forma on kono goɗɗo anditande no ko radio ɗo min mi formité ya moƴƴina sabunde formation sabunde mais ɗo en formude goɗɗo renforce mo min kala alawo laaɓodiral sa renforce mais renforce min rewɓa ɓen fof no forma par ce que ala mo dawata ala mo dawata fopp no forma kala wawɗo men renforcude yo renforce men haray noon miɗo toni dendagal jama on heɗitiɗo men ɗo ɓen yandi men torodiri fi Allah yomin jogodiri no fof jogodiri no min wallidira kadi ha juulide nden min watta nde juulide juma pullo Fouta nde par ce que nden ɓaynami feno min e hoore an mino etade kono no anilla haray miɗo tori on onon wonɓe ɗo ɓen annonce kon annonce jama on taɓe accu juulide nden nde yana
yen daro fi mayre watta parce ko ɗum woni symbole men ko enen de innitira menen noon men mouvement ngamen o men waɗi ko goto waɗali e mouvement ji ɗin fendu ɗo ɗum ko honɗum voilà parce que menen mouvement ji ɗi sa ari to leƴƴi ɗin foppuno toon sosoɓe no toon ko kamɓe woni e hoore rewɓe ɓen maninkano toon jolfuɓe no toon fulɓe no toon ko ɗum ko sen yaade men laaɓodiri leƴƴi ɗin foppuno toon fendu ɗo laaɓodira o wawe noon haara famodirde ɓen ɗo fof min omo yiɗa ɗo mi haala ko soson ɓuri nande pular nam mi haala e sosono mi faalira mi wuuɗay maninka on seeɗa jolfe ɗen kadi mi haalay mi haala e pular ɗum ɗo min muyni a faami ɗin ɗon fof jakinala ok men sa hewti toon no woodi ɓe anndanɗa hoorema min haala e pular woɓɓe nandina ko sooso woɓɓe nandina ko jolfe par ce que min yiiɗa gooto yaara andal ko haala ko sen yaada e ma laaɓodiri merci beaucoup mi weltike joni wawi wayntade merci beaucoup mi weltanike ono wonnoɓe ko page amen Jama TV woni ko YouTube woni ko Facebook mi weltanike moƴƴa no lendije ɗen kala ko ni wata wonirde min e hoorejo ango ko ɗon mi wata wonirde donc haare en nani ko gonga ɓe ko ama asora ha heɓa ko sora haare ko ɗum ɗo woni faale mabɓe on kono noon si tawi kadi yimɓe no wondi ɓe laaɓodira kara han ko on tigui faala ko wata marsude si tawi kadi e nder groupe on hara ko goto faala yo fof moƴƴu ɗum noon kadi la wawi inude wata wonde par ce que jungo goto tum si kasi wawi liɓɗo hunde fof ɗo haare ko toriɗen jamma on no faala ɗon onon tigui par ce que on wi ɗum no hiɗon faala nden juulirde no moƴƴira e kadi no wallitoron wona ɓe yahoɓe ko école e goɗɗo kadi si tawi wonma hara ɓe heeɓi probléme ɗum no fof no wawa waɗede haray mi torike mo be tawta on wawa on wallitade par ce que ono ko ɗum ɗon woni position ji mon ɗi on anda si tawi haray ɓen ton kadi ko ɗum ɗon haray woni position mabɓe on mi weltani ko moƴƴam merci beaucoup onon ɗo fof haara yo Allah moƴƴi ok merci beaucoup wonnoɓe darde émission laaɓa e pooyi avec laaɓodiral le président il s'appelle monsieur Amadou Impec c'est-à-dire ko laaɓa e pooyi e président laaɓodiral haray ko ɗum wonno hannde ka télévision men probléme technique noon wannoɗo seeɗa on akkano men hakke ɗum ɗon min tori on kadi encore une fois yafuye par ce que woɓɓe ɓe sikka émission o lanni ara o lannali donc ara en salmini jamma on fof en anni ɓe tuli lendi 22 heures si Allah jaaɓi hara yiɗen ɗo ka émission laaɓa e pooyi no gasa yontere hannde en adda e président jeunesse balli en fof kanko ama taximan kankadi o wawa développe ɗo piiji seeɗa par ce que ɗon andi si wopi ɗum adden kadi goɗɗo go e nder balli e toon y a pas de probléme par ce que question ji ɗi mbuyno woodi ɗi duwanɗen wadde mais émission o vraiment lanni ha laaɓi pooyi hara hiɗen joni rendez-vous so Allah jaaɓi le 23 décembre e concert molanaɗo noon Sraguer donc sa jalilan ko extract voilà onon extrait honno re ker d'accord haray enen onon e makko so Allah jaaɓi samedi le 23 tout à fait haray jaman fof nodita jeunesse o fop ara waɗen faya youpoint tuɓe ɗen quoi waɗen voilà allez merci beaucoup au revoir bye bye bisous I love you merci aussi aray samedi le 2 décembre aussi l'anniversaire de l'émission Daruida on fondota lycée Kennedy merci et merci à vous tous au revoir.